بینندگان عزیز سلام. برنامه نوبتی داستان است و آماده هستیم اینجا یک صحبت خاصه داشته باشیم با شاعری خلقی تاجیکستان محترم حاتم. استاد شما رو به برنامه خیر مقدم میگویم و امید میکنم که صحبتی که این لحظه ما میکنیم بهر جهان بینی بینندگان تلویزیون سفینه میتواند نقش بارزی داشته باشد. در برنامه پیشی ما پیرامون بعض منطقه های جغرافیایی که در آنجا قهرمانی های داستان های شاهنامه صورت گرفته است صحبت کردیم و برای بیننده یک معلومات خاصه هم پیشنهاد کردیم. امروز میخواهم دایر به مهمیت اساسی جغرافیای داستان های شاهنامه و آن منطقه های صحبت بکنیم که آنجا وطنداری و وطنسازی ها صورت گرفتند و معلوم است که داستان های شاهنامه اصلا در دو کشور ایران و توران صورت گرفته است و ایران و توران آن لحظه به میان آمدند که فریدون کشوری بزرگ را به سه پسر خود تقدیم کرد. در اوستا گفته شده است که طایفه های آریایی، سرزمین های آریایی به 5 بخش تقسیم می شوند. یعنی آریا، توریا، ساینا، سایرما، داهیا. توریا و ساینا به تور داده می شود. اینجا باید نخست گفت که طوری که دانشمند ایرانی فریدون جنیدی ذکر میکند در کتابش مهاجرت و سکونت آریایی ها، این سه نام سلم و تور و ایرج نامهای فرزندان، نامهای اصلی فرزندان فریدون نیستند. اینها نامهای منطقه های هستند که فریدون به پسرانش داد و همون منطقه ها با نام اینها مشهور شدند. از جمله تورج یا تور نام اصلی فرزند فریدون نیست، لیکن اون سرزمینی که تور نامیده میشد وقتی به فریدون داده شد اون تور نام گرفت. یعنی وقت حکیم فردوسی میگوید نهفته چو بیرون کشید از نهان، به 3 بخش کرد آفریدون جهان. یکی روم و خاور، دیگر ترک و چین، سوم دشت گردان و ایران زمین. یعنی روم و خاور، ترک و چین، دشت گردان و ایران زمین. یعنی اکنون طور فردوسی میگوید به سلم پسر کلانی روم و خاور را داد. بله. با پسر دیگر ترک و چین میگوید. بله. ترک و چین را داد. حالا ما میگوییم که این اصلا ترک و چین نیست. و با پسر سومی ایران زمین است. خوب استاد، اگر ما همین ها رو از نگاه امروزه استاد تقسیم بندی کنیم، تقریبا با توران کدام منطقه ها رسید؟ اگر از نگاه امروز ببینیم شهرهایی که امروز هستند، با سلم کجا رسید و با ایرج کجا رسید؟ بله، بگوییم اول مثلا از سلم پسر کلانی که به او روم و خاور داده شد. البته در جغرافیای بعدی طوری گفتیم وقتی که بعد مهاجرت آریایی ها این نامه های ایرانی باستان و این نوشته ها و کتاب ها انتقال یافت به غرب ایران، با این 7 کشور، با این سرزمین هایی که میان فرزندان فریدون تقسیم کرده شد، منطقه های دیگر منصوب دانسته شدند تا جایی که به سلم و تور، شام و مصر و حبش منصوب دانسته شد که این هیچ به واقعیت دوران رویدادهای اوستا و شاهنامه سازگار نمی آید، راست نمی آید. و این بعد مهاجرت، البته وقتی آریایی ها به غرب ایران مهاجرت کردند در آخر 1002 تا زمان کوروش تقریبا 400 سال از اینها درکی نیست، خاموشی هست. یعنی از نسل به نسل موبدان این کتاب ها، این نظرها انتقال میافت، اما به دربار شاهان که راه نیافته بودند زردشتیان اینها خاموش بودند. تنها در زمان کوروش و بعدا در زمان دارا زردشتیان به دربار شاهان راه یافتند و این اثرهای خود را آشکار کردند و بعد آشکار شدند که از جغرافیای اصلی و واقعی تفاوت داشت.
дар қисматҳои ғарбии Эрон пайдо шуд, номгузор гардид. Ва ҳамин Руму Ховар дар асл қисматҳои ғарбӣ ва шимолии сарзамини Эрони бостон буд дар шарқи Осиёи Миёна. яъне салм аз куҷо пайдо шуд? яке аз сарзаминҳое ки дар ин минтақа вуҷуд дошт, шалма ли ном дошт. азбаски дар аваста овози ле нест, ҳамин номи ҳиндӣ, ориёҳиндӣ, ведоӣ, шалмалӣ ба шакли саирма баргашт шуд. номи сарзамин буд ва номи мансуби писари Салм, писари Фаридун гардид. яъне тақрибан аз қисматҳои Хуҷанд, Самарқанд ва Тирмиз ба тарафи ғарб ин сарзаминҳои Салм буданд. ва аз дарёи Сир боло то кӯли Балхаш ин ҳам сарзаминҳои Салм буданд. яъне ки қисматҳои шимолӣ Рум дониста мешуданд ва қисматҳои ғарбӣ Ховар дониста мешаванд. бояд гуфт ки Руму Бохтар дар адабиёти ориёӣ баъзан иштибоҳан ҷои якдигарро гирифтаанд ва Руму Бохтар шимол дониста мешавад. яъне сарзаминҳои Салм қисматҳои дар нисбати водии Фарғона бигӯем агар қисматҳои ғарбӣ ва шимолии шарқи Осиёи Миёна мансуб дониста мешуданд ки инҳо тоифаи Саирма зиндагӣ мекарданд ки аслан инҷо сукунатгоҳи сокоиён буд. ва барои фарзанди дуюм Тур ки турку чин мегӯяд, яъне ду тоифае ки дар авасто зикр шуда буд. ин дар адабиёти ведоӣ, дар Маҳабхарата ва дигар асарҳо хеле зиёд истифода мешавад ба шакли паҳлавон, шоҳ. дар он замон барзагов ё буқаро ҳамчун нерӯи ҷовидонӣ ва сарчашмаи зиндагонӣ медонистанд. парастиш ҳам мекарданд ва ин чиз дар шоҳнома низ гузашт ва дар шоҳнома мо бисёр мебинем ки масалан ҳаким Фирдавсӣ нисбати шоҳон мегӯяд ки шоҳо далеро гаво сарваро, ҳамин гаво ҳамун Тур аст, сарафроз шерову кундоваро, ё ки ҳаме гуфт родо далеро гаво саро номдоро яло хусраво. ҳамин гуна гаво яъне Тур, ҳамун гаво тарҷимаи ҳамун Тур аст ва номи як тоифае буд ки дар қисмати ғарбии хитои имрӯза ё ки дар шарқи водии Фарғона ва Бадахшони имрӯза воқеъ гашта буд. инҷо ду тоифа зиндагӣ мекарданд, яке Туря, яке Саена. ва ҳамин Саена Туря дар шоҳнома мутаассифона бо назардошти он ки дар асри 10 анъанаи илмӣ аз дарёи Ҷайҳун ба тарафи шимолро сарзамини туркон медонистанд, ҳаким Фирдавсӣ низ ҳаминро турк истифода кард. дигар ин ки Саена дар шоҳнома ба шакли чин омад ки ин ҳеҷ гоҳ чини имрӯза ё хитои имрӯза нест. мо ҳам мантиқан эҳсос карда метавонем ва ҳам аз рӯи таърихҳо медонем ки ҳеҷ вақт чин ё хитой дар тобеияти ориёиҳо вуҷуд надошт. ин чин ҳамун Саене ҳаст ки дар авасто зикр шуда буд ва аз ҳамин рӯ дар шоҳнома ба шакли чин ворид шуд. азбаски синни хитоӣ ва Саенаи ориёӣ бисёр наздик ҳастанд аз лиҳози овозӣ, ҳамин Саена ба шакли чин истифода шуд ва дар шоҳнома бисёр чин истифода мешавад, фахфури чин истифода мешавад. яъне минтақаҳои ғарби имрӯзаи Хитой ки имрӯз райони автономии Уйғуристон ном доранд, инҳо дар шумори сарзаминҳои Тур буданд. ва сеюм ин Эрон ва Эраҷ. нисбати Эраҷ боз чанд далелҳои дигар ҳам ҳаст. чу Эрону дашти Ялону Яман ба Эраҷ диҳад Руму Ховар ба ман,
سپارد تو را دشت ترکان و چین که از ما سپهدار ایران زمین. مانا روم و خاور داد، لیکن با ایرج ایران و دشت یلان و یمن داد و تو را ترک و چین داد و از ما خورتر ایران زمین داد. و اینجا یک مسئله دیگر میماند، یمن. یمن که همه دانشمندانی که آنهایی که با تحقیق جغرافیای شاهنامه مشغول شدند، آنها یمن را یمن امروزه میدانند که این به واقعیت درست نمی آید. و ما تنها در نتیجه مقایسه رویدادهای و جغرافیای شاهنامه با اوستا، بوندهیشم، ادبیات قدیم خیتای، ادبیات هندی قدیم، ادبیات سانسکریت، بسیار لحظه های جغرافیای رویدادهای شاهنامه و اوستا را میتوانیم معین کنیم و از جمله یمن را و طور در اثرهای آریو هندی یا ویدایی ذکر شده است نسبتی سمت ها، 4 سمت که نام دارند پور و نیملوچانی، سم یمنی، پشیما و یکی از همین سمت های جنوبی سم یمنی نام دارد. سم یمنی یعنی هم در اوستا و هم در ادبیات ویدایی سرزمین های جنوبی سرزمین های منسوب یما یا جمشید هستند و یمن همین وادی سریکول بود. و اما وقتی ما طوری ما در شاهنامه میبینیم بسیار قسمت های غرب امروزه خیتان یا اویغورستان امروزه تقریبا تا میانه ساحل های رود تریم که در اینجا واقع گشته بودند جایگاه اولیه کابل، کشمیر، خیرگاه، سرزمین هرخواتی، یعنی سرزمین ایران باستان از میانه سرزمین امروزه اوغورستان آغاز می شد تا سمت غربی خوجند امروزه و از در شمال از رود سیر تا رود جیهون که این در ادبیات اوستایی با نام خوانیرس یاد می شد، ایران زمین. و این بود سرزمینی به ایرج داده شده و اکنون فریدون سرزمینش را به 3 بخش تقسیم کرد، به 3 فرزندش داد، ولی در این میان پیدا شد ایران و توران. بله. خب سرزمین سیوم کجا شد؟ وقتی که سلم و تور به هم زبان یک کردند و ایرج را کشتند و ایرانیان مثلا فریدون با منوچهر و فرزندانش دیگر به مقابل آنها برخاستند، سرزمین های سلم و تور به هم متحد شدند با نام عمومی توران. یعنی هم قسمت غربی خیتای امروزه که بعدها ترکستان شرقی نام گرفت، حالا اویغورستان نامیده می شود، هم قسمت از رود سیحون در وادی فرغانه به شمال و از قسمت خوجند به غرب در مجموع با نام توران یاد می شود، ذکر شد، یاد می شود. و میان این دو کشور سالیان دراز جنگ ها ادامه داشتند. اکنون ببینید که تورانیان بیرون از حدودهای مثلا خود با قومهای غیر آریایی مناسبت داشتند، از آنها می توانستند سرباز بگیرند، کمک بگیرند یا که مثلا در قسمت نسبت خوب داشته باشند خیتای. ولی ایران باستان در همچون جزیره در یک احاطه 4 طرف در احاطه سرزمین های تورانی مانده بود که در نتیجه جنگ های زیاد البته نیروی زیاد لازم بود که با این دو کشور دیگر جنگ ها مدت دراز ادامه بیابند و از این لحاظ طور در اوستا و در دیگر ادبیات آریایی ذکر می شود ایرانیان باستان مجبور شدند که مهاجرت کنند
ҳарчанд онҳо мегӯянд бо сабаби он ки хушксолӣ омаду ким чиз бисёр сардиҳо омад. бале Эронвиҷ бисёр сард буд, онҷо ҳамагӣ 9 моҳ, онҷо 9 моҳ зимистон буд, ҳамагӣ 2 моҳ баҳор ё тобистон буд. Вале фикр мекунем сабаби асосии муҳоҷирати онҳо табн овардан ба фишорҳои пайдарпайи турониён буд ки муҳоҷират кардан рафтанд. бисёр далелҳо, бисёр воҳидҳои ҷуғрофии дигаре ҳаст ки чунин ҳолро собит мекунад, далел мекунад. ва вақте ки инҳо маҷбур ба муҳоҷират шуданд ва баромада рафтанд тақрибан дар охири ҳазораи 2 то солшуморӣ, яъне зиёда аз 3000 сол пеш. ва то замони ҳаким Фирдавсӣ дигар ин эрони бостон фаромӯш шуда буд, аз вуҷуд надошт. Масалан дар замони Искандар, ҳуҷуми Искандари Мақдунӣ, Эронвиҷ ё Эрон сарзаминҳои имрӯзаи Афғонистон дониста мешуданд, на эрони имрӯза. аз кӯҳҳои Ҳиндикуш то сарзамини эрони имрӯза Эронвиҷ ва ё Эрон ном доштанд. ва баъдҳо эрони имрӯза номи Эронро гирифт ва мутаассифона сарзаминҳои соҳилҳои рости руди Панҷ ё ки Ому бо номи Турон муаррифӣ шуданд. ва тасаввур кунед ки дар таи 2000 сол 3000 сол ин бисёр шакл мегирад, ҷорӣ мешавад. ва аз ҳамин ҷост ки ҳаким Фирдавсӣ низ Туронро туркон гуфт. шояд чунин ҳам бошад ки туркҳо худро аз номи турк тасмия карданд, номро гирифтанд бо иловаи овози охир турк, ин номро аз худ карданд, яъне онҳо аз номи орёии тур истифода карданд. бале хуб устод, ҳамин эронзамин минтақае ки масалан ба Эраҷ дода шудагӣ буд, чӣ хусусияти табиӣ ё ки иқтисодӣ ё иҷтимоӣ дошт ки масалан сабаби бахилии бародаронаш шуд? бале бисёр саволи хуб аст ва асли гап ҳам дар ҳамин аст. агар мо бигирем қисмати ғарбии Хитой ё қисматҳои имрӯзаи Сурхондарё, Қашқадарё ва ё дигар хусусиятҳоро аз водии Фарғона ва имрӯзаи Тоҷикистон чандон тафовут надоранд, ки боиси рашку ҳасади бародарон шавад. аз даврони пеш аз эрониҳо, ориёиҳо низ як минтақае буд ки миёни замин дониста мешуд, тири замин ва меҳвари замин дониста мешуд ва гӯё ки биҳишт дар болои ин минтақа ҷой дорад. ҳамин Эронвиҷ дар Бундahishn ҳам дар авасто гуфта шудааст ки дар миёни ҷаҳон воқеъ аст. ҳамчунин кӯҳи Албурз дар миёни ҷаҳон воқеъ аст. тираки Албурз низ дар миёни ҷаҳон воқеъ аст. ин назар низ дар адабиёти ведоӣ зикр шудааст ва мегӯяд кӯҳи Меру, кӯҳи ношинохтамондаи то ҳанӯз ориёиҳои ҳинду дар миёни ҷаҳон воқеъ гаштааст. ва дар болои ин кӯҳ онҳо мегуфтанд ки биҳишти Браҳма воқеъ гаштааст. ва ориёиҳои эронӣ мегуфтанд ки роҳи сӯи биҳишт аз кӯҳи Арзулгрива то қулаи Арбурз аст, яъне инҷо чинводпул ҳаст ки аз болои аз Эронвиҷ то кӯҳи Албурз роҳ ба сӯи биҳишт аст. ва ҳама шоҳону паҳлавонон ба ҳамин минтақа меомаданд, ба Эронвиҷ меомаданд, дуо мекарданд ва дуоашон дар онҷо қурбонӣ мекарданд ва гӯё ки дуошон мустаҷоб мешуд ва бисёр шоҳон кӯшиш мекарданд дар наздикии ҳамин минтақа тарки дунё кунанд, тавре ки Кайхусрав дар кӯҳ дар барф рафт ва ҳамин сарзамин биҳишт дониста мешуд. яъне рашки Салму Тур низ ба ҳамин буд ки сарзамини биҳиштиро ба Эраҷ дод. яъне ки инҷо ҳамун фаҳмишҳои ғайрирасмӣ гӯем инҷо нақш бозӣ. хуб ин чиз албатта сабаби он ки чаро ин минтақа Эронвиҷ
маркази дунё дониста мешуд аз нигоҳи ориёиҳо таҳқиқ мехоҳад. хуб албатта дар бораи хусусиёт ва ҷузъиёти дигари ин сарзаминҳо ва ки далел ба он менамоянд ки Эрони бостон инҷа буд хеле зиёд аст. ва мо бояд ки бештар барои шинохти сарзаминҳои Эрону Турон ва хусусан Эрони бостон бояд бештар ба ҷузъиёти ин сарзаминҳо таваҷҷӯҳ кунем. на дар маҷмӯъ ки баъзеҳо сарзаминҳои масалан салмро ҳоло то аврупо кашидаанд ва чунин назар доранд ки сарзаминҳое ки Фаридун ба салм дод ин аврупои имрӯза аст. чунин назарҳои беасос боиси он шуд ки давлатдории пешдодиён ва кайёниён асотир дониста шавад, афсона дониста шавад. ва имрӯз низ мутаассифона баъзе донишмандони кишвари мо дар пайравӣ аз назарҳои олимони хориҷ давлатдории пешдодиёну кайёниёнро асотир мешуморанд. вақте ки ягон нишоние аз он ҷуғрофие ки ин шоҳон давлатдорӣ карданд пайдо нашуд, албатта чунин назар пайдо мешавад ки ин афсона аст. ва ҳамин аст ки масалан баъзе донишмандони дигар кишварҳо ҳам баъд ҳамин қаҳрамониҳову бузургиҳову баъзе асарҳои бузургро низ аз они кишвари худ медонанд. ҳамин аст албатта. фирӯзшоҳ тасаввур кунед ки ориёиҳо таърихи беш аз 7000 сола доранд. оё дар 7000 сол онҳо воқеият ё шоҳи воқеӣ ё паҳлавони воқеӣ ё сарзамини воқеӣ надоштанд ки онро бинависанд, сабт кунанд, ки фақат асотир навиштанд? ин ба кадом мантиқ ва ба кадом зеҳн дуруст меояд ки мо имрӯз бигӯем пешдодиён асотир буданд ё ки кайёниён асотир буданд ва таърихи пуршарафи худро имрӯз бо дасти худ ба чоҳи асотиру афсона ҳавола кунем? дигарон аз ин истифода мебаранд. имрӯз воқеан нигоҳи дигар мебояд ба таърихи ниёгони мо. ва танҳо дар намузиши ҷуғрофияи воқеии давлатдории пешдодиёну кайёниён мо воқеияти таърихии сарзаминҳои ниёгони худро собит карда метавонем. бале, дар воқеъ ҳарчи бештар мо тавонем аз ҳамин тозагиҳои таҳқиқӣ барои мардум маълумот дода бошем, гумон мекунам ҷаҳонбинии мардум ҳам дигар мешавад ва нигоҳи онҳо нисбат ба таъриху тамаддун дигар мегардад. ва албатта дар суҳбатҳои баъдӣ мо доир ба дигар бахшҳои зиндагии мардуми Эрону Турон суҳбат хоҳем кард. хуб устоди азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома ва ба шумо барои оне ки вақт ёфта ба суҳбати мо омадед миннатдорӣ баён мекунам. ташаккур. бинандагони азиз хотиррасон мекунем ки дар суҳбати мо буданд шоири халқии Тоҷикистон Муҳтарам Ҳотам ва мо суҳбат доштем доир ба ҷуғрофияи кишварҳои Эрону Турон. то суҳбати баъдӣ шод бимонед.